Ko te whakatūwhera I tētahi whale Samoa ki te kura tuatahi o Wairaka I Tāmaki Makaurau. Tētahi o ngā mahi whakamutunga a te minita I ngā take o te Moananui a Kiwa, me te minita tuarua I ngā take Māori a Georgina Te Heuheu. Te kaumāri matau a ia e mahi ana ki ro whare pāremata, engari kua tata noi ake te rā ki runga. Anei te pūrongo a Roy Hananuri. Kua tangi te pūtātara o te kura o Wairaka. Koi nei te reo karanga whakamutunga kia Georgina Te Heuheu hei minita ka wanatanga. When you get a community banding together to realise a dream, and this has been a dream of theirs for the last 5 years to build a Whale Samoa in their school grounds. I te rānei tai ātina nā atu te minita take Moananui a Kiwa, me e tehi atu mana nui ki te whakatūwheratanga o tēnei Whale Samoa a te kura. It's important not just Pacific youngsters and their families have special places in which they can absorb and learn their culture and language. It's important for all New Zealanders now. He tauira o mua a Sonny Bill Williams o te kura, koi nei te kitinga tuatahi mōna mai te wikitoriatanga o te kapa o Pango I te ipu whutupōro o te ao, hi kakakatoa ngā tamariki. How it kind of kicked off with the Tongans, you know, crowding up the airport. That's New Zealand today, Pacifica. Ko tatapau te wā ki te minita take Moananui a Kiwa me te minita take Māori tuarua a Georgina Te Heuheu. I aia e wehe atu ana I te whare pāremata ka whakatūwhera anō ia I te tehi atu whale. A heartfelt thank you. I feel that I've been hugely supported by a lot of people beyond my whānau, beyond my tribe, by New Zealanders. Kua iri te ke te minita ki te kokona o te whare. Roy Hananuri, Te Karere.